Najružnije vrijeme po kojem ste se vozili? Da. Najružnije? Najružnije, da. Kada me ostalo onak baš u... Ja ne znam kako definirati ružno vrijeme. Pa, ne znam. kaj se tiče dakle atmosferilija, ne? Meni je, osim ovog Londona, koji mi je sad još najsvježiji, ima 300 ili 400 kao što smo u Sloveniju vozili, šta je valjda cijelo vrijeme skoro kiša pada. Bret? Da. I tu sam bio ili mokar izvana ili iznutra ispod kabanice, ali je bila dobra ekipa, bio je Hojić, Saša je bio, Ivana je bila s nama, to je bila vrhunska zajebancija. Znaš, prolaziš kroz Ljubljanu, pljušti ko nenormalno, ljudi, radovi neki na cesti, u koloni ljudi stoje, trube, znaš, bedim je, ne daj mi se stajati na cesti. A mi lijepo more bicikla i vićemo, kako kupite si bicikl, bit će vam ljepše, znaš, a mokri do gole kože, svi katastrofa. To je baš bilo to je bilo ekstremna kiša. I recimo ta hladnoća u Požegi. Ali nikad nije bilo sad. Drugo Međugorje kad sam vozio, krenuli smo, ima nešto, znaš. Da, ima tu nešto. Krenuli smo iz Ogulina na večer u 8-9, ja mislim tad se kreće, jel da? Ti to nisi vozio? Ne. Ma ti voziš samo ovaj kratko. No, samo kratko vozi. Želja mi je to odvoziti, a onda kad vidim 50 stupnja na Garminu, malo mi splasne. Drugo Međugorje je bilo, krenuli smo u 9, negdje oko 10 je počela padat kiša. I to baš propisna. A to kad je bilo ona oluja? Moguće, jer nakon sat dva je počela tuča padat. I onda nakon tuče je krenulo sunce i bilo je 40 stupnjeva. Znači, snijeg nam je falio i zaokružili smo sve. Tako da, to su nekakvi ekstremi, da. Ali mislim, ne znam, ovo vjetar, recimo ovaj u Londonu, ja mislim da sam ga puno u lošijem sjećanju će mi ostati baš zbog toga što je vožnja otkazana. Znači, da sam ja uz taj vjetar i sve to uspio završiti, a vjerujem čak možda i da je bio malo slabiji, da nije baš tak za život opasan. Mislim, meteorološka služba njihova je ljudima rekla da spreme ove vrtni namještaj, trampoline i to unutra, a druge ljude upozorila na leteće trampoline, znaš, tako da možeš misliti kak je to bilo. Tako da, puno bi, ne bi doživio taj vjetar tak teško da sam uspio otvoriti, ali nije, pa onda. A šta ti u tim svojim... Pa evo, ja sam malo prije rekao da volim zimske vožnje, ali mi je jedna od najgorih uspomena na bajku, ima sad već 8-9 godina od toga. Sjećam se točno, bila su 3 kralja i vani sunce, a temperatura je onak varirala između 0 i... Zubata znači. 2. I dobro, idem ja kao na Medvegrad, kao da se to odvoziti, a sunce grije fino. Penjem se ja fino, napravim još onu slikicu na onom zavoju prije tvrđave, kad se ja krenem spuštati dolje prema Šestinama. Gledam ja na Garmin na -8 mi pokazuje. A spust, spust. -8. Ja sam došao do Ilice, ja nisam znao kako se zove. Meni je to bilo onak, nakon toga sam rekao više nema ovih zimskih vožnji, ispod -1 ja više ne sjedam na bajk. Ja, po tom temperaturi nema tu prsluka i jakna. Ne, bila je zimska jakna, full oprema, ali jednostavno dođem na Ilicu, ja nisam znao kako se zove. No to kažem, to zima je meni to. To mi se onak baš zamjerilo. Daš -0, -1, -2, ajde, da se preživjeti, ali ovo kad je -8 i spust, a sunce. Bar te malo, to je kad voziš se u autu po sred ljeta, klima te hladi, a kroz šajbu te prži, znaš, imaš osjećaj vruće mi, ja prehladit ću se, da. Tako da...